Shalom, salama melambi laku kita solanasang. Salama sitamu sule lante kasusolanta ulendui renungan harian Toraya allo Senin tanggal 30 bulan pitu tahun 2026. Sipatu ki makurre sumanga sia shelle ki untimang polian paraya langan puang totumampata belana pakamase siapa kaborona nalante melambi ito temo madin piki na eloran milik situru kale manaman. Na laundolanan itu pengkarangan siya sarata lante allo yate may komita ala atto sangatto tanay si pulong membasay siya unanungan itu kada katonganan lamay sura madatuna. Apa dolo joma ito may komi tapalaku patunduan ta mas sambayang. O ambe mamase to kaubanan do masuanggana to palulungan. Kamu puana madan dan maritik to kumombong sakka asayan na. Lante melambi to temo puang rampokan sang rabanan tengko kami taumi. Rampokan makurre sumanga lako batang di kalemi. Tutunkan maapole paraya lako tondon to batang ami. Belan na mangkamukan mianta lante bongi sangat tu kinay melayo jo may mintu sara siya pengkarangangki nalante melambi ito temo puang madin kan mi benat tu ang kimilig susi te agang kito temo mintu na to puang kitimang kurre sumanga nalondolanan ni tumintu pengkarangan siya sara lante allo yateo puang laki parandangan ni ulendui pabasan lamay sura madatumi. Iya mo to puang kiranuan na yato penama sa loomi. Madin la mengkarna lalu penasi misaki. Anayate kadami tulaki basa siya kinanungan. Madin laun nala katanan lalu penasi misaki. Lasangan na puang ki puang Yesu puang pelabak kasalangki kirampo mas sambayang. Amin. Kadana puang matua tu la tabasa siya tananungan lante melambi ito temo mangka di pumantantu lamay suraana Rasulu Yakobus pasala 2 angka misa selako angka karua. Kadana puang makada susite paapakilala da tapelindo tau sang siluranku tuma apatongan lako puang malabi ita Yesu Kristus. Dami paloloy tu kapatonganan mi umpelindo tau. Belan na ya ketamay banwa paakombongan mi misa to maasisin bulan. Maapake melo na inde duka to nani tama misa ato bongko maatamangkale kadake. Ami kasiri tu to maapakean melo siya mikwala ko unoko ko mi indeteinan melo. Nalako tutubong ko mikuwaung kwan ni. Bendan ko indete batu unoko ko diong to opelesyang ko. Misangar ka tangamang kopo ko mi maapasisengaran lan penami. Siya dadi tomang rata apa kayun bimbang. Perangi sang siluran pa kaburoko. Tangan napilay raga punga matua tutobong ko lantelino mendadi sugi. Kapatonganan siya umpumana parenta tumangka dialuran mintu tong kamasay. Apa kamo te mangka mo komi unete tobong ko. Tanga to sugi raka umpakaryo komi siya urenden komi lakolo na tomang raata karakara. Tangyara ka tau iya to. Tumpakadasolang ni sanga malabi tu di saaburang komi. Apa iya ke miturui tu parenta mairingan na. Susitulan sura madatu na kuwa. Lamu kumasay tu padamu tolino susi batang kalemu. Meloduka mo to tu penggaurammi. Amin. Tomatuangku siya suluk solanasang tu di pakabor lansangan na puang. Paabasanta lante melambi ito temo di popenggaron to alan misa akada
yamu tu nakua maa pelindo. Batu yan na di pa lemba tama bahasa Indonesia nakua memandang muka. Buda tahu umpokade kumua masussa mo payantongan lan lino totemo tu kasyanggaran siya kasiala masean. Belan na iya tu tahu mentiro kamanarangan mo pangka siya eanan. Lan lupa arapuan siya lan lukombongan nen ebang payan tu dinay maapasisengaran. Yate may di sangan na manarang siya unnampoy buda eanan batu sugi inangamandu di patorosenga. Iya to may disangan na tae pangka diokalena apa pole tu bongkona di tiro madyong siya butung tae edik kaanggaana. Napamataatak rasulu Yakobus lan paabasanta kumua iya tu umpasi sengaran tau misa penggauran kadake siya disanga to mangrata pakayun bimbang lan paabasanta nin alan pasala apa. Iya tu kombongan disabu to sang duduan pindan to sang ngirusan gori-gori. Batuanan na to misa ariki lan kasipulungan baatu to sang rapu. Misa ariki sang kiri didundu. Siya misa ari pindan dinay kumande. Taebang misa atau ladisa nga madyong siya tangkyangga. Iya tu toruan na mintu tau dio olo na puang pada nasang. Kita ritolino belan na sukaran penanta situru agan lino anna dipasenga. Tu timbanganta usukaran ni padanta rupa tau. Di pokadalan naya 5 perangi esang siluran pa kaboroko tang napelera ka puamatua tutobong ko lantelino mendadi sugi kapatonganan. Siya umpomana aparenta tumangka di aluran mintu toong kamasay. Sipatu tu penganggaran lako padanta rupa tau. Siya sipatu diangga to may apa na ampoy tau. Apatayan na lamenda di sukaran laumpatorose nga apadanta. Iya tula di kanasay kumua. Iya tu puang matua pada papa mintu tau dia pentirona. Mintu tau di pasipato nasang untarima kemarampasan ondongan na kasalamaran lan puang Yesu. Iya moto melo ke tontong ki isiangga penggarontoi kapatonganan anna den rapa lan katuan sumpu padanta rupa ondong pi kasumpuran sola puang. Amin. Tamas sambayang. O ambe mamase lan kadatuan suruga. Kitoletukku jolomi o puang. Untan datasik kitu mintu pakaboro siya pakamsemi. Tutontong bang may papayan lalu mintu agan katuangki. Makur resumanga kan no puang belan namang kamu kan misisolan. Lante atu sangatu kini umbasay. Siya unanungan itu kada katonganan lamay sura madatumi. Kiranuan no puang kumua yate kadami maadin latitanan balo lalu penasi misaki mendari pentoyan matotoki laulolangan ni tukatuan tontong mikamasyangkan. Nalante melambi ito temo puang sakka sediamo kan ni taumi laun nangkaran itu pengkarangan siasara tumangka mi papasanan kan ni. Apa maranu kan no puang kumua kamu laun dolanan kan nila lumintu agan katuan kilan tialo yate di kwa angki maadin matoto laun nangkaran ni tu pengkarangan tumang kami papasanan kan ni situru lalan pa porayammi pasitoyangan kan ni jome mintu bala kasanggangan no puang mitontong pasakke kan ni angki tontong masakke mayri lalu mintu pengkarangangki. Mas sambayang kan ni kiden ni telu taummi. Tulan lu agan kamalaman batang kale. Kisorong tamali makosami o puang. Kamu tulan nangka itu saki maapo sanga-sanga lan lu kalena. Siya lompas sakit eme kande siya way siya pedampi tu marasan na kande.
Na din no pa ulenduyan na to kamalekian maadin lana sa adingan sule. Taumi tulan luagan ka masusan no puang belan na to nakaboroi mangka mo mikabiampang lamay tanga-tanga na para puan siya kumbongan. Maranno kan no puang kikwa an nakamo tula tontong law si Solani. Siya la mendari paapakatan na sundon laku kalena. An na tontong matoto ulolangan ni tu katuan may kamasyangkan ni. Ki pasambayangan duka telu anak-anak kilan luka pasikolan na puang kam tula tontong lan tuntun ni. Den no pa kinakalo penami maadin lamenda di misa atau kina. Siya lamenda di tau ung kataku siya ung kasiri komi. Tontong duka kisorong tamalisu pala ami opuang tu pengkarangan laum pabendan banua kabusungan mi indi kombongan lairoi. Tontong kamangando opuang dikuan na kamu tula tontong umpasake siya umpabatta itu tau mang kami pilih launa lakatanan lan pengkarangan niate. Dikuan na maadin pisan natu labendan manapate banua kabusungan mi. Laki minay menomba laumpudi siya umpangke itu sang malabi mi. Mintu na katuang kilante allo yate opuang kisorong tamalisu palami. Lansangan na puang kipuang Yesu. Puang pela abag kasalangki kirampo mas sambayang. Amin. Pada mo malambiin na kasi solanta lante melambi itu temo. Ulendui renungan harian Toraya halo Senin tanggal 10 bulan 7 tahun 2026. Ludio may kombongan laheroi kikwa salama ala ko kita solanasang napuang mora tontong umpas sakeki lalu mintu agan katuanta. Shalom.